पश्चिम बंगनि ठिकादारनि गोग्गानाय एसेल' खामानि मावनानै रां जायो ठिकादार असित घोषआ। गसाइगाव महकुमानि केदारफार गामिनिफ्राय हानसिंपुरसिम 1 किल'मिटार लामाखौ पश्चिम बंगनि असित घोष मुंनि ठिकादारा गोरलै मोननानै खामानिखौ मोजाङै मावालासे आबुं खालामनायनि गोनांथार अजद। बेंगলৰ কন্ট্রাক্টর আহি পেলাই এনেকুৱা কামটো কৰি আছে। 1 বছৰ হোৱা নাই এই কামটো। এই যে কিবা ব্লক স্লক কৰি গৈছিল তাতে চেলুন আছে। क्या হৈছে কাম? बै दुर्नीतिखौ मावनाय पश्चिम बंगनि ठिकादार असित घोषनि हेंथायै बेनि सायाव तदन्त खालामनांगौनि दाबि खालामदों गामियारिफोरा। लुफुंनाय लामाया बोसोरसे जायगायावनो बायख्ला जिख्लानि थासारि। কোনখন গাঁও হয়? এইটো সাজমভুটু বৰামুই গাঁও। আচ্ছা, এই ৰাস্তাৰ ক'ব বিচাৰিছো মই 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো কৰিছে হা। তাৰপিছত 1 বছৰ হোৱা নাই, 1 বছৰ হোৱা নাই এই কামটো। এই যে কিবা ব্লক স্লকটো পৰি গৈছিল তাতে চেলুন মানে তাৰপিছতেই মানে মই কৈছো কন্ট্রাক্টৰক। তাৰপিছত আহি পেলাই কিবা এইফালে অলপমান কামটো কৰি দিছে। তাৰপিছত এই কামৰ পিছতে সেইফালে এটা কালভাৰ্ট আছে, এই কালভাৰ্টৰ এতিয়াও ইটাগুলা পৰি আছে। সেইটোৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো কি বেংগলৰ কন্ট্রাক্টৰ আহি পেলাই এনেকুৱা কামটো কৰি আছে, সেইটোতো ইয়াত নাহিব না। কামটো খালি কাম কৰি পেলাই তাত গুচি যাবলৈ গৈ আছে আৰু কি। সেটাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি আছো এই ৰাস্তাৰ কামটো মানে আকৌ যদি হয় কাম ভাল হয় আৰু কি। সেইটোৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি আছো আৰু কি। কালভাৰ্টৰ এই মাথা আৰু এই যে যিটো আছে সেইটো দাবি গৈছে। সেইটো মই কৈ দিছো আগতে, এই কন্ট্রাক্টৰক কৈ দিছো। যিটো সেকেন্ড কন্ট্রাক্টৰ আহি আছিল এইটো কৈ দিছো কি 2-3 মান জাগাত ভাঙি গৈছে, সেইটো কি কৰিব লাগে। অফিচৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই এইটো ঠিক কৰিব এনেকুৱা কথা কৈছে। তাৰপিছত আহি পেলাই এই যে কিবা অলপমান জাগাত ঠিক কৰিছে, তাৰপিছত মোকো জনাই নাই মানে সেই কামৰ কাৰণে আহি পেলাই ক'ত ভাঙি গৈছে সেইটো কোৱা নাই। আহি পেলাই কামটো কৰি দিছে, আহি ভালকৈ কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি আছো আৰু। এবছৰো হোৱা নাই। क्या হৈছে কামটো? বেংগলৰ আলিপুৰ সাইড পাম্পটো আছিল, কিবা বৰষুণত পৰি গৈছে এইটো সাইড পাম্প। কন্ট্রাক্টৰ কেতিয়াবা আপোনালোক লগ পাইছে নেকি? লগ পোৱা নাই। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै
आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।